Yes, mashabik maito, mashabik ma Robert mwe, mashabik ma EKAI TUNEENE. Homonde ni muthenya mucio ula mwe utunengie kwitha bamwe na yanyu na imwese yani nimwe yake uniki kitumi number 1 cha kwamba umutungi ya ngai muvea. So umunde katika studios by the way ni na mwini ni mutabisie wakatano na wakatano wa wendo by the way umunde twitha tunene wa maundu mapenzi hivi. Mashabiki maitu by the way ni ndo muthocha muthanyani wa umunde kenda wese kwithia tukunite maundu nesa na ndiko ndo mwana ngia sa by the way nienda na mbothocha munani na bwo bana by the way wambe umutinia na umutabia weta wata alafu kuma bu twithe tuyende ya nesa. Mashabiki maitu karibuni sana. Shabik ni shabiki wewe shabiki kana wewe mweni kana wewe mgeni sionde karibu sana. Okay, thank you. Yendo wambe useisa kamera kaku wambe utinia mashabiki maku no madavyo ndo ira wako masita kabisa masita ni to Amos Mambo ni masita Amos Mambo yeah asimo me katika ID yeah wako umutani kumitani bena mazito mengi vyo Madah Nganangu Kiko rangi be yorobo maisha yeah. Washabiki wetu omunde katika studio ya EKAI TUNEENE nina mundu wetu wa Madah mwene yeah. Madah wa mwenda na umwite Nganangu kwansi hata Nganangu ikia ukiopambie bo hapana kuna mazito ama wadhi mundu no da esi meaning yake daju I meaning yu ya usoma ni kama siri ya wadhi ndo mana meaning yake nduke ndio maana ndio shambiki ikaloteze kana uka follow up ndio ile kala wikita follow up kwa kubiwa manaju ndio kwa ndo akakwatia kindo ile kala wati manite kune chao mpaka datika lakini ndio itu ise Kiko yeah Kiko itu ise ni nyamuita wa Kiko Madah. Mashabiki maitu tafadhali either wese Nganangu ndo imanisha katika comment section twithe tuinena nyabo umunde katika studios nina mundu wetu wa Madah Madah yandika wa na H yani umunde twina Madah katika studios ya EKAI TUNEENE. Mashabiki maitu by the way nienda muthi katika YouTube channel yetu ikenda wese kwithia by the way nitukonete maundu nesa kana ni twati yani tebala na pia mutu tabia by the way muende no support team wewe katika World Cup World Cup niende by the way kundu kwita World Cup niende kundu kwita hata Qatar wewe support team wewe wina timu nyeni wa Kenya tafadhali mashabiki maitu mutu tabia kana Kenya ni kuthauka katika World Cup. So mashabiki maitu by the way nienda muthi katika YouTube channel ya mundu kwitwa Madah Nganangu andika Madah Kiko andikyo Madah Kiko Madah Kiko tafadhali na subscribe matters a lot free by the way ni mata basi ngamea hii kusubscribe with a free base link on emote la wa weekend with ya no support talent your company vendu nisibandu mata mana meaning ya subscription either mundu ona ni tokutilwa mbesa tuyama ukwe Kenya no kangutabie twakoni mpaka yu tukiao kila kindu imagine kwanza tukwe bandu bena subscription jipe kindu mata mana kana mwana kana subscription hizi ni basa wendi mundu wena mashambiki mena na manu ongele mashambiki katu munengo kainduke kapala then ongele mashambiki kwa kubeni free hingo kindu kitila wapo ona yu tendenezi laza hii tambesa ti laza ndo subscribe yao katila kwa bob hapana just for free nikana uzikide ya mundu la yu kwati ya chane ukinu kusikia mwana ni wende ne sana ena mashambiki subscription no mashambiki subscription ni mashambiki mundu wende ne saa kwa kubi bikage fulani wenda mashambiki ni ongela ngile katu mwecho katu muongelanga okasilingiwe kamusala kongeleke baini at least mashabiki maitu tafadhali tu support mundu kwitwa Madah katika YouTube channel yake tulibaya by the to subscribe wabikaba vinye yake ndoka uko subscribe mbaitu ikenda wese kwithia to support it mundu kwitwa Madah nesa katika social media wiko katika Facebook katika Instagram katika Twitter ni Facebook nebo wita wata Madah Nganangu ndikata Gada Nganangu Madah Gada Nganangu Madah tafadhali twithe tukuyatia mundu kwitwa Madah kana Nganangu baya katika social media maliko page ya kwaitwa Madah Kiko my page yeah. we Twitter ndo namba Instagram
No. Undu wakwa katibu uweze katibu ndetha social media katibu unataka kuandika na simu kila mundu na maswali yake ni I'm not lakini mundu yako ita TikTok no. Manager wa mundu kwetwa Madah tu mwenda katika TikTok tia ndinayo but naziuna mi log out kai mashabiki maito ano niona makwasi by the way niona mashabiki me locked in kabisa niona makwasi we mundu wetu wa Kevin Mulei sianina alika mwiwe hata idho tumwe atu iwite nesa we mundu kwetwa bano the Kings Online TV sianina mukethia andu makwa yani tukethekete yani mashabiki maito nienda muendavie katika social media katika comment section muendavie by the way muende no tukwati hata idho Twitter wa EKAI TUNEENE na kwenye kwa masito ni to Robert Moyo wathi katika all social media accounts wembe abo nyini nalikie TikTok tuatie ni TikTok tweke challenge ya mundu kwetwa we wathi wa by the way nende muno wita arusi pe arusi ibe ngweta arusi wesi umundi ni mwaka 5 wa wendo waka 5 wa wendo yani tu that kwenda kuona ni wendo kula kwa mashabiki maito ma EKAI TUNEENE mashabiki ma Madah ni ndo mtuguze ka chorus kauka arusi ikena sekunde tukonite mambo onesa kaenda hata matiku kumi nitangaza adharani kia mondo kila mondo ni muthache arusini ni ikethe wakuwe mali mweyombanye munesuesu madanye ndiki wa mbete nisie kwithia na makwika yu arusini ngwikaleme kaminge yolo wa nthindo na moka ati tena arusini nzio nondo ikatuma ni kumbuka ndeto ila na neni ya kanisani. Oh yes, mashabiki maito mundu tuna mundu kwetwa Madah kana Madah Nganangu yori na katika studio sito by the way natukunite maundu onesa so tafadhali ningwe nomona katika comment section mutu tavie mwende no tukwatia ta mwende no tukwatia mwingaliko iba yani mwendavie kana pia ni mwende yako wathimeka alafu pia mundu tukwitha by the way tunenga ila itawa tukwika ila itawa shout out yani tukwitha etha we na mupenzi waku etha we na mundu wendete katika comment section mundu by the way tuitha tumukethia abo tu drop esitwa yake no tutabia engaliko iba alafu mundu tukwitha tumutambua by the way ta mundu wendete pio nyama kwa lani endete mashabiki mako imwese ni mwitika nambe mwe yani mashabiki mako on the inyonde ni mwendete pio yani muda basenga mwe ni mwendete ngemena so mashabiki mwa tuteka lani nesa katika nini katika kelungu cha mudhanani wa mundu tuendoma na mundu kwitwa Madah Holiku timu endangi wa interviews lakini mundu amuye ni mwoka bano ikendo isekwithia ni mwamanya onesa so mashabiki maito enandu crash ya mundu kwitwa Madah katika comment section tukone mau ikendo isekwithia tukunete maundu onesa now mundu kwitwa Madah karibu sana katika studio ya EKAI TUNEENE mashabiki maito by the way medheto maikwetia muno nundu wa wathi usu wa arusi wathi usu wa arusi na be wathi ungi motambuite muno by the way mashabiki kalibu yani mashabiki maito kalibu kikamba tukul kalibu mashabiki kalibu wita famous kabisa yes famous so mundu by the way tuna mundu kwitwa Madah katika studios na ni wote kwitha tuimanya okoliku ikenda wese kwithia tukunite maundu onesa now mundu kwitwa Madah nienda okokube ututabie musineba muzi kwitwa ni Makueni County Mombasa Road Emali Town tovike mali with ya vikie muzi ndika kundu kwitwa kwandeke before uende muno nienda wambe utinia mashabiki mwone Makueni nundu iwese kwitwa iketui na ndiye town binge sia Makueni mundu ni wakwitha mbundi sia town sia Makueni na kwangu mbundi sia town sia kwitwa kitui alafu pia tuna mashabiki Machako na kuna mashabiki yange no Akamba na no Mailobi alame ndako no Ilobi of course nukona munde twende no matambua so ambao tukethe sia anu mama Kueni muno anu mama Kueni maakethe kamwe ketheke mwakethe ni Madah Nganangu kiko yi Makueni in general tutaloka mina nundu yumito kundu kwitwa Kibwezi
Yumete pau Makueni kaunti kayubakana mpaka kwa Malili. Malili yo Makueni. Kayubakana wandu weta wapitoka Katangi ni Katangi bandu na. Katangi yo Makueni. Katangi Machakos. Katangi Machakos. O bandu na kungalikosia kula kwa mtula juni ya kuita wata. Mboni yo Makueni. Mboni yo Makueni. Makueni kwani kwa pepe tatu. Makueni nene. Governor wenu ni mundu kuitwa Mutula. Yeah. Tafadhali mheshimiwa Mutula Kilonzo. Mheshimiwa ndani uende no twedu kesi tafadhali umundi twina Madah na namba yake ya simu ndani so change. No tuma yake no by the way. Mheshimiwa ndada mudhuku. Mheshimiwa tafadhali Madah na so change namba ya simu tafadhali no wiki account bau. Yeah, Makueni nene. Nene pio. Nangatueta la round isu ni mpinge mono. Ini senuko nitesho Machakos libandu. Tita pe banda. Tuguze andwele nini town ile itatu sia Masako. Masako town ni Masako town ni pepe Masi pe Mwala Kidimani pe Matu pe Masinga. Ai zizo no Machakos mpaka kwa Okepa. Tokile Kitui. Tukile Kitui tutine town ile ndo sia Kitui. Kuni Kitui town ni ona mwingi bado Kitui. Mwingi Kitui. Ekudha Mutomo we mashabiki Kanziko ida Kitui Seikuru yani dibando kuni debu ni kunene pio yani mpaka kunukongina kungayo bakana na kuyo ndere na Ngarisa ndizibe pata bandu umangune na buka zogeda hapa yani mashabiki maito mwe represented kabisa na tumakinete muno no be mundu tunainake bano ito Kamafia Kamafia no kese yesu ndimeze Kamafia wa bandu beta no no imbeze anambe kuko kwitha kuseo muno wenda kibeti umwikalike no se kwitha watu wete so mashabiki maito tuenene sana mundu kwitwa Madah so Madah wiwasia kwenyu ni bandu beta wa Makueni Emali Emali Mombasa Road highway Mombasa Road wapige Emali vile au bikie home tiba sana po okay wow so kuyania usiaitwe kwandeke no kuyania kwandeke na wasome ya kwandeke anga mabungo ka Nairobi before uke Nairobi tuenda tuambe umanya kuya ni maundu maweka wikana mpaka mundu ulilikana by the way ulilikana ukwithia no kwasi umevindege utaina sumbwa waiwana kana vindege ikyo unu ndavi yesa sawa osindu sia wana sia wana fani yo ila si obese kana sia wana tulatugethia no wana ugethia osindu ila muntu taile kweka okungea zino wangea no nangea yai kwanza maembe mene na manga mene pina ngea byo lakini wethe bino obese ndi time yandu zaila mzee muwenza mbenzi bumono ayenza lebo ithi kwambe otha ukabiditio chola lebo sio na maskulu twitio cha lebo roindeka no manya saisu eki kwenza na moko enzi ya moko na enzi lebo munene kabisa yani ubezi uzu okuyo zininga kuita ibwezie nendi no zindu ila za kawaida no ngolo isine muyani leni we majamala ma best maku ala nyanya maku mweka mundu aswamo maybe no ambe utineli hata tu alo tonyo lilikana matini lakini maentie nizi notene lakini ima tona kuja mautu idukese by the way maende no tukwatia ne savio pe munana muno etwa musioki wa mukoto mukoto pe ongerwa twekala na etwa etwa Samuel Mutie etwa ila famous etwa Kamwele pena mwana musioki pena akipindua weka yes pe jamaa yengi kazi nyoya etwa Keni jamaa ongie yango yako lakini no yang etwa Nganda ani zitu atinda that's good be mongi be na mutuko ya be katwa zini makazi mako bado ala to atinda mtani iwe se ido binaito tusoma school nina vingi na niko tena siende no bingwa wiki ino mundu akila sia ukosea kazi ya ukosea mubingwa wamuyata wetela wamyawe tukabinga naku tukabinga naku okay wewe wabinga motakwa twabinga byo twabinga byo pauwethia lazima tupinge na wethia ni twezu mundu unepe bingwa na nganya wethia bena na bena referee
inuo kububithia aya ka azuma kamina sini mavinga alange mebao temetelete ngemu sima kavinga nundu mesibe na long term kindu kitu bibi kanja nwe wetha julile kida julile school zebingwa yeah so you ebindesu ukuyani abaya kwandeke yeah family yenyu musia yetu andu mena bitu tuzetu andu wana yeah we wakana yeah ni wakana last born last born mashabiki maito mundu kwetwa Madah than without is by the way niwe last born so bena mabro tueli na masista eli tuyandwana nduambe matinia muno by the way ndema twithukisie umwe ero Azarias amboketheka zini bro ulongeta Enik sister nongeta Elizabeth yeah alafu yunaku kalumaita na mwasi ai azina mo azima hivyo asema hivyo pole sana maende kiningepala ningine thiamo biwa siela withamo to Benson ya mwalimu ya head teacher to Benson kio mlonzi na mam eto Sabina kio mlonzi yes moni da na moyo azuni mwasi ai yeah wow mevala mai yani maketheke pio omunde tuna mundu kwitwa Madah katika studio situ cia EKAI TUNEENE na tuende ona kunena kana tuende no manya story yake ya mwianile so mashabiki maitu by the way ngemulilikanya tafadhali ethandu subscribe te account ni ya mundu kwitwa Madah omunde twinage katika studios ikenda wise kwithia by the way no twamumanya okiundene so tafadhali tu subscribe umepa ikenda wise kwithia tu support itenesa nina motabisie ithu takamba the only way tutona kwika ame no support einengo sia ukambani na omunde ni wakatano wa wendo so tafadhali ningwenda kuona anu baya katika comment section by the way maitu tabia now mende take no ise kwithia pia ni tu makeria wano katika kameme withia tukunite maundu onesa so mundu kwitwa Madah yeah so wasia wa school waendie bantu beta wasa school primary school naendie bantu tutine primary school tutine primary na so mpaka class 8 na midnight na join secondary kwa challenges uisoma primary ai kabisa ese kitu twaye inge muno ha kitu andwana tima inge inwe neke twaye inge nondu twaye wa parents methi ore bukumatene na wazo kitha twingi bumusi okay twayiwo nusu akwa na my grandfather na moni mogie metha mayevo netwa that twingi busy no kwa ngoba abantu bara busy no kozekana uniform to zina bado nzandi nambe yo munde nyambe yete nzaya lakini ndo mama kuweni nyumu idanza ai ando mama makuweni nyana kuanza makuweni ni ile lakini timo no ndo be bandu kwetu twemanga makuweni kundu kuzio muno at least mbuya ya makua no nzauro neza makuweni lakini mbuya juite makuweni with ya kwikosio kabisa ne kosio kundu kosio muno kwanza lotezi wabige mali mali yeziju they are very nice yeah so ebindesu aseimenyu mamutia mwambe ya kwikala na soso wako so ni mama ya juma tu ya kila kitu ni mama mwibia school fees kila kitu ndio ndicho meudhukuma uya mama na sino mpaka my farmers but my grandfather in the labor famous son senior driver uzekete I'm mandi neza muno ningi akabiko bantu akwa lakini abiko bantu okabine baetwa yeah okay you ebindesu umo waku makuko mutia why class yake anata na class 5 why class 5 we alafu na class 5 tweka la you my mom azuma zima hivi amarevo right na inasa marodi ni nazari gobi na inzo na ndo amanya kana iwamanyie iwese sino sia mdembosu wese mundu lakini wese tene andu maisoma ni kwa tunasoma ati ndo manene tita matukwa so mundu inasari school ni se mundu
no tio mpaka the na kwata ze no nezi kile da no kiasi hii street ndizo mana kindine pio aya so mwa umma waku na uso waku ila mokie metwa mwa movie immediately mwosiwe mweki hata yuko twende makwekalo humbado na ndi you was you to school akini my grand mama irandi anetu mitoke netu mitoke so mwe waku niwo wambie kwitwa mbe inengio za you ada boza kida you te na mayango you la yuepo la you la wepo guardian la wepo guardian boza kida you na kenu zini sawa ni mwalimu langu kwa so kida at least na sasa ni the mundu no koma iye no au malo ka town no au school ngi no malo ka nyeno ka ilo awamina whether you ndo tinda ile muzi so tinde what live na sie no malo ka we shabiki wetu uende na kwasia ndio kwatia nesa ese tuongelange ka nini ese tuongelange ka wasia ese tuongelange ka wasia kwa YouTube okay sawa so alo tutabia wakawa mina dama class 8 dama class is not our secondary na soma form 1 baka form 4 yeah maisha mailiata maisha wala mena pina why boarding school kana why why day okay kwito na school tibaza ni bakupe muno kwanza within kwanza ukakone uyombo ukasemba within 5 minutes na because school ndatika kwa mundu we ma ndatika itatuka na ile no because school tutwani ona school tibaza muno yeah okay so kwa challenges sia we nini we day school we say day school with ana challenges sebo muno sebo mo kindu jambe pena fees yes lakini fees ni wo challenges like na fees pena uniform bado yundi weka ni wanaviona ziana ingi yeah aya bado nizibe na kuloko zoma nizi mundu boarding ina day mweza kwana na unuzi etinda school yes esoma bu koma sailo kwenda akunirwa mina school distance ino yakuma bako yumose mundu no akoze ebuku with that soma kendo kusikida no pekindu wa manana kuwe ni matielwa anoka imose noka duties ila ziemose sasa hizo mose yuza kida yu na kwa vitu baingwa yetu by the way baingwa yetu ni mavezi edwala maipo na wala ni mamie na mind hizo mammo gie matown with the duties ndo na ndo athukiyozo wa kwa thukomeze ndo no ilo thukuma yu ndo yekete lozu wa kwa kuwe na kene mukona webu ani kwitha waza wi mundu me apana zindu no ilo thukuma ukauwa ngi no mwathu kana ni muku ukathukuma kuita kibu zindu ni lazima yeah so kida you pay time aya kurauka ni wa ilo rauka tene kasoka unondo wa prep ndio challenges yo angu kulie niwe last point tu yeah niliwe baweze kuuga iwe se nango tavie yeah the last one na mwati wabala na maybe soso waku niwe olika kitchen niwe olika iko ni umuwe niliweba uende niki na muwe abyo na muwe kakima nilwa kakima ti weze kwa ngimondo wewe kabisa pio yangima yani mundu amania mundu amania bugendo kelodeze kwa situation ndo dhidi pesa ndo reza kwa thukia kusukida juu athukia ni ziotoka ndukathukia no rono mwe na juu ya kana ka miaka ile kana miaka 3 miaka 5 kauwe ngima yuko uwe kesi jao lakini aya no rono mwe kana kuwe anania na ngebetiki na miaka ta 70 ndo ikiagelinga iko akikuwe atayu bana baitoneka kokupina uthuko masi ndu no wekase ndu na nuku imani yabu iwe thandu ize kwa bawe kana iwe likitha weko no ndi muko no su waku na we imani yabu ende at least ne na nizo maundu amu na yu mundu kwetwa Madah yeah we say be age ukayobika be age ukayobika kwithia ningi no we say ithao without muyanile without muyanile na umundi by the way otolondo ni na kutabia umundi ni wakatano witao wakatano wa wendo
aiwezi we high school vyo tula tuona kwa sindi lakini ukuza kwithia no age ukwithia wena tu girlfriend kadhaa katika nini namo tukethecia kamwe kala mwasoma ko mala yai mixed ines ndole ya kwitha wa kamwe no kalikane sitwa ukamba ukatinia baya katika kamera ona bila imesi maybe matwa iwe nyo na ndo miyo yuko netene ndo amene matwa iwe kwanza yule ndo asoma na moyo tisikano ni makwati netene ndo malilikana haina mmete ndo temu inukangi ni bidwe bela twasoma tafadhali ala twasoma naku katika comment section either confirm you ona ndi mwinukangi ni mwinuki ndizo media ona you know you age mate izu ni miaka iba na yine watu ikie celeb we be mundu ukumanza abaya ona katika comment akwandika ona elo elambadisi yakwa kwaze wewe twasoma na kuna no pena kama theke you in general way on there ya ome on there ala twasoma yamwe ibe we nainge la regular game nyanambe kuona andwele bano by the way andwele bano maende no kutinia be mundu kwitwa bano Kevin Mulei esia iwatunenga i5 ese mitambo isawa batasi ya ilobi Robert kuna watu wamesubscribe aja kuna watu wamesubscribe juu yangu kwa channel. I'm so happy. Okay, be mundu baya kwa sababu ndu 10 na mama subscribe channel ine yake. Aya be mundu bano Kevin bado ya kuoni bandu beta wa Nzombe mwitika. Nzombe mwitika. Ana Nzombe nubesi idha kitui. Iba ai mutitwando wa panoma bandu benda kantini oinge nyo ikabe kantini waya weno enyo nizokoita wenyo sokoita wenyo inokela kyao kiba ukira wenyo Kevin Mulei alo tutabya kanabe sokweswita wenyo sokweswita wenyo tutabya kana no mese bena shabik bano wita wasiomete eto wasiomete mwe ono siomete isirege ya mwe umiebo nundo bese nito Robert mwe na uniona bano be shabiki witu wita wasiomete mwe hai no ukwitha no tukwitha tuimo manda tumanyesire uyu meteko esa watu kethia muno beno ngiba no kwitwa Benadette esa nina mutinia tutinitwe pio mashabiki maitu yani tuende no muona bio katika comment section tune na nivo ikenda ise kwithia ono mwatu tabia muende no to watch mwinga liko ibaya Kenya na pia oito tabia andwalo kwenda tukethia muthanya no mundi nundu otolo ndi mutabasia ni muthanya wa katano wa wendo so tuende no tambwa andwala muendete pio so mundu kwitwa Madah. Yes. Waka wa mina high school. Yeah, na mina high school. Na mina yakalangile mose. O ta mwako mena neza ukilobi. Ilobi okita ba. No kana Nairobi no kie kwa bro hawa. Nizi ai ni muku ai okia kwa towe. No kai kalanga nawe. Okay kalobu ndiendo mbandine. Yundu maskulu neso kuna gitaa. Ukuma high school kana we primary. Ni primary. We primary wewe uko na gitaa. Wamemanyeba. Pumusi. Ata undumwe. Pumusi tuyengibe andu mwitu meso uko na gitaa mono. Ako. Mango mawo yu. Whether you nenemeze. Timo mambundisi abati whether nenemeze. Inoso ndi kuno kanisani one manito ila kwembandi ndendo mbandi ila siku ila nini. Didi kuna kelanisi mundu eka akindukela kwezi. Whether wezi mpaka ba watinda na ndo asundu ya mama nakendo ndo nemezingitambe wako ndinaende yuni manite ndi majundi bika secondary whether ni sawa ndi form 4 whether ni fit kabisa namba kutunga tinya banini we watu tabia watu ya iwako nangi tamba kona kanisani wena kanisani ba kana no bo wenda umundi kanisani mosi ito GNCA 13 Good News Church of Africa. Nivo naenda naendie kuma nikana Sunday school. Wabati suobo. Mabati suobo. Na umabubu na neno kamuzi niendo obu. Ono munde. Ndia kanisa. Bimose yu. Tukeza si atumele makanisa. Tumele makendeke uwe etwa ndolo wa mwake agedeke. Ndolo. Mzee agedeke. Mzee wa kanisa.
nonge wito akaliwa nduma aketheke muno maketheke pyo kweli na manye wenda kanisani nonge wito mulo wakinae asili mwase alama tene pyo na mzee ongi wetu ndi weto ndubwa maketheke asili mwase alama nize yu akomau mate ne kanisa nonge wito moya wabo ya ngebwa thank you ngethia kweli Yesu ni wathe yeah so ibindesu uthi kanisani ni wa maybe ni wa ina kwaya kana wayo na ina kwaya muno na ina kwaya ya kanisani osu ya kanisani tukaenda festivals tukaituka mina omithano kadhaa tu masindano ni Kenya mzima wote yitu tuna masindano tukosa twawini yake kombe bwe yeah at least together kweli na ina tena waina tena yes mashabiki maito omondi otolondo ni mutabisie ni wakatano wa wendo so nienda mundu kwitwa Madah ambe utwini akatena kanini wathi umwe ulotonyo lilikana mwaina ibindesu wathi umwe la utonyo lilikana utukunie tena bano ikenda wise kwithia tuende nesa nyena ina soprano lakini soprano yaye so alo tulikania kalwathi kamwe bathi ila ro ina yu na kwa ngumbuka to ina azia masindano siva nona whether kwina festivals pe bathi ula we wa usinu wa festivals usu mwamina kwina vinda juju kana yago ndo ilika akilini nombe mwe kazoezi ni wathi waimbia muthi musomete wamina ko master wizikira nduka yina kanisani okay tuwekane na isu oyu maybe be wathi maybe wa kwaya fulani wendete maybe utono tuguze obanini na tena ukanienda kuigwe tena ndo ithaile by the way ndo nyena kwa ina soprano so no tuguze yo tena banini wathi umwe wa kwaya fulani nenda yula wa Rose Mwando ikwaya yake tabio wathi umwe kenda wise kwithia twista ona ina ndi zimbola nige na ibo nizeneza na ibani sawa tuguzio kamwe Yesu usiro inamo aya basi wewe ndia kulilikania india kulilikania lulu usi kwanza na uko na muno kanisani alau ndavyo nduro waenda wathi tena nienda kune tena nyena kwa nida bano soprano tusaidie nini yeah Yesu na kuomba you isunde zini soprano kakosa kicha kwa Yesu naku nipe nguvu nikufuni ulimwenguni kabla siku zangu hazijaisha. Yesu naku izuni nini mashabiki maito nienda mwithe mwitu tabia mundu kwitwa Madah akunite maundu hata katika studio cia EKAI TUNEENE so tuende enesa by the way tuende enesa so tafadhali ingwe nomona katika comment section ikenda wise kwithia ni mwatutabia muende no tukwatia hata baito anu maito niendete pio yani nimeendete pio tafadhali tukomane katika social media account nyenito Robert Mwe ino social media platforms na pia mundu kwitwa Madah no mwithe mumwatia ku katika social media na pia sana baya katika YouTube channel yake kenda wise kwithia by the no more subscribe alafu mwethu kisangia mbadi ile itatu bau alafu pia nati ngoma tabia ate saila wathika account ni ya mundu ukomana na wathi wa mundu kwitwa Madah wathi kwa mfano wathi ta mashabiki kana wathi wa arusi maandika ka comment baya by the way tuigwa nesa nizilabu ni like nye nilimona nizilabu ngameke love kidogo ngameke za love baingo bondizi at least na timu reply ndidi ya kweli mundu zi wa comment nesa twathi andikite kweli kaseka ake sawa kaseka au kaina na ndino kathia wele good there wele ona go comment uka appreciate ndiwo ni I thank you muno kwanza so mashabiki maito tafadhali mwandika katika YouTube channel ya mundu kwitwa Madah mwethu kesi wathi wake dibaya comment by the way comment yani munenge binya yani mumisi keni murabia industry eno ebinya industry ebinya lakini usa ile matu andikia comments ya mthembo suma itwiwa amoyo yani twiwa fine thank you kabisa mkwithia ni matu nenga binya so kuma bau woka
we watabia wapya wokie Nairobi bro akekala ba beta wa lunga ni bono okie lunga nino industrial nekalile kuma tene muno myaka inabu nekala nake yabika bandu ai nakola nambe kala na mabeste wala twasoma azikule moju ibindesi no athukuma bindajue na kunomba naendo kunga kuno bandi ombandi lazio ko izi naye mweni uzokeda ntiu dipaza izi lo bindo endo tembe we mweni ndukae aindo vuo balanize nzieno nizinzie zumbaka kuzioka dizizi nzenge lizo dani kuno bandi yo hu ungazi okovu nditi kwatokela ngokwatoke ndukitaiba loki but aizunende ona kwebundise yue before wambie okwata deal sisu sia kwekale maybe sio di okunia mundu guitar connection yesu amimeti ba okay no kabala bro ako ekala pe bando o maloka nomba ubeka hotel kai bando ka hotel kapingo to anozina bro ako yuna amuka ndete uyani ngwamuka ngwedi anumbe bige chibo hotel inosu izi no kola yundo ambako dina mbesa ndinde nyoje ndede ano lanji yavikandi yako kakwewa weyo same yu ka hotel kuno na ndine there hotel jono oizi ozia jamaa dio weda anakakitala ba na dhindi nyoje jamaa tono rambio kwa mana naona kuna ngita uwe na bro wake yabika bandu to manana nezo meona kwano nipundeze ami ndero mambe akosa nizi ni mweninye na kwa pai mundu wisonge na iba nanye mambe mbana wesawa maana wali kuna mbandi na miaje kweli mambe okatuti mambe ombosa ayuma ndo akumbandini nizi mone yako gilobi mendo ambandine obu ne komana mbe okatuti mambe yo mandi yawe me kuno mbandi fulani me ndo kabande mundu wa rhythm nena mundu wa rhythm sio mono na dina mbio kuna nanye na ndani sawa mambe ngitaizu kuna yue ngitaizu with the quality ba ngitaizu ni very standard muno nanye ndiye zinyi ngana mana nambe umaloka connection winde from there nambe kwe umaloke lombola ndi okela weekend my mondo anye ndi umaloka ngeyo omanya waenda usisia madango ambako idukisia no ino nasa ingi mukuna etha mwina band muthenya mona imuketha muina club fulani mukuni dia madango wethi ya mathangu ni mambiwe ku area ngila nili ungu kila ungu yumanda mathangu ngethi ya mathangu ni mambitwe pe nganya yakuna bana weze pena kila specific ya kuna ndo izai bika ndidi miye bija miyo nevu now that I see ni sawa wiko guitar rhythm ni very nice whether any na demand then ni zindiko zawe yesu na yungu kulie ebindesu womaluka ve mwini maybe wona makunitwa mathanguni kwithia bia asina amona kwithia nditia we yani wa manyai mundu kwitwa kativu iwe bandu we bikatene kativu ye kona pe mwana ngewera wa yaso ni bindaju kativu yuwe the ambandi lenge dia mbothi kuno ne mwenyi lo bindi kwese no ne mathango no ida ndie zo zingale koisu kala longa ndize ndakona na ko pipeline awandi mweni awandi endo thi nde yo lakini nezo liko bandini nezo mone nezo kama na yazo hii kona ne yumye zo mwe kona na nathi na hawa kambi dia stage angole ne dia bana mwe dia wanomba atayu ngita ngakuna namendi kuna amba ndia kuna amba ndio then ndia kuna amba ndine ambia ukatupa kwa manema talikana kwi ambia kwa manani amba kwetela before tubike bwi ila ukiwa kwata whether we na interest sio the clubs maikuna definitely no mpaka nundu wikala na brother waku no mpaka othio muhe bro wisi wakatano wakatano kwina wakatano awendo na mundu kwitwa na nini uketha kuna baya naelewa yukiudi nina modabazi anaenda na jamaa usu wa hotelini nene mese na bro hawa okaka me yakani ngwina bro aku
ni nake safe tokethe na wasiwasi mundu niweze kukuna ngitaya kandi mumalo cha maneno indi twa mi na bros ne zima no zinake abingo hotel ndinu kanake yuko koma uziketha ni safe yabika bandu ai inende bebiye nakola nambe kwekala na mavezi ala twasoma na moyi dumbe moyi mwero mutinda lakini we no wetiwe pole twekala hano mbemo twekala makai mengi musajwa mukutu wala to myo school idi onde tokie kalemo kanyumba kana nyumba yana hata single room driver 800 mwembe ana twi makai penye mutinda wakeli maremu pe musajwa mukutu mwana ngero mutonga amutesia kuone koyokia amutonga azaniwe na mutuko amutesia atira azomoyo nasuna 5 yu nabe katseka ngero mutwa idanza tu nabe musioki mwanza naku uko nenda na nyanya mwekala andu nyanya twekala atu very nice tuyani nyanya hii andu nyanya single room mwakomangada andu nyanya mashabiki maitu imagine single room na mwimakai nyanya mwakomangada twakiro le chamiro baunde muto twese yumwe veula we nomba main nweze nomba nyenga manda nomba yawo na ndio zandu twekala bayo ndo batwekana niwe ukokoma kitandani nundu nakita kudoja nomba kwako nalo tokoma ova mutoni bantu twekana na ibizu tio kwetuka kubona mundu ailobone ola imebo ukobone nyombezi mwera na sindu cia kuga siebo lakini zokida no zitu yaingi amwene mali we yani utuko amwene mai muthena atizo kida itu bituka niyo vuo lakini mweza ukomana inyonze nyanya hiyo daily twakomana kila muthena tukala mashabiki maito ekana votini andwele atatu bana nondo muthenya wa wakatano wa wendo twina mundu kwitwa Madah kana wa mwenda Madah Nganangu ni mutavise by the way ni wewe ita katika all social media accounts now mundu kwitwa Kevin Mulei niona akwase muthenya wa wendo nina kethia mama na tata ngaka yako kuya emosi kaloli nina makethia muno Bishop Thomas Metas ya Nairobi na Mam Reverend Lucia Thomas na brother Makwa on then na Purity Kateiko asu isu ningethi cia mundu kwitwa Kevin Mulei asu ni wati ni andu ala wendete munyani wa umundi mundu kwitwa Benadette niona kwa sengethi cia Maxwell muno ena arusi one Salvation Army mundu kwitwa Maxwell ito tumina show ni tukwinya wadi wa mundu kwitwa Madah wadi wa arusi na tuendo ku wish by the way arusi nzio na utu tutabie location pia ikenda wise kwithia ni tuoko ya keki twina mundu kwitwa Madah kana Nganangu Faith Moise niona kwa sia this show is my best show Faith Mombasa Faith mwa yani ni mobea pio tukethe si andu ma Mombasa munono omea nitukite by the way Mombasa we mashabiki ma Mombasa by the way ai maingi baka jimba hizi baka Malindi sio ne Malindi bai bandu maketheke maingi muno so mashabiki ma mundu kwitwa Madah ma Mombasa na mashabiki maito ma Mombasa yani tumwendete maketheke kuma jimba yozi baba lunga ukishimba yozi sio ukuna au kebali koni feri uinge baba basaba ukilebu unyali kongo wezi onde kongo ngamwe bombululu uri ambako katina Malindi oh yes so mashabiki maito tafadhali ni anamu tutavi muende no tukwache kumaba na pia muitunenga masetwa mandu ala by the way mukwenda muketheswe ikenda wise kwithia umundi yani ni meua meandu market tumi meandu appreciated kabisa so woka uma kwa brother wakumwambia kwikala na makayasu na yukuma bo ameso madukuma wa mo mweka meka kwikale amesu modio ome eleju anosu ba to bago makampuni ne kampuni
company ino cia nini sio industry obuma maluko makathuma the no wiyo na kwa bado ningu mando wea bado ntine sokwata wea na yu wamanda wea specific kana wamanda wea wa na manda wea wa company no kana kwata company wea ni na thuko mana iwe waema wetha na tumika muno ai wetha wai momo muno wai momo na ndikitu company no kuthambia meio yoya uzo na kwa ve company ndao mbandika kuwa ngima ve company binaimwe na manza wea na ndiye naye wa yola wivo no akuwa ngima mona ona kondo ngo wanga ngima yu ona ngima ya mondo mwe ndize kuwa na saisu ni wani ugie bakubya andu 30 ngima wena kwa thamba sema hiyo na thamba sema hiyo mingi na thamba sema mazani ta maana hata tu basilia ta 30 wetela ambaye tela sani maana meana hata 300 ono siko ta maneli na iwe waema ikombe ta maneli we imeaudi capacity zu ya andola mabama i company ya andu ingi kuri ajuyo sina na thugumia waema mundu na likanga mbie ngathuguma keze ni thambie meyo kuma naema na kwa design na thi kampuni ni unge na thuguma wa mathangu recycling ya mathangu na thuguma operate machine ya operator operate ai naona whether ni risk muno na kana haya kuma bau mawinde ni na ligilo mbandine na mbe yokuno mbandi ya jamaa usu na mabu na thugumie gasoi kidogo mwaka omwe from there na mabu na thi ndalani before tu weekend ndalani yaso ya kwa bamba sasiana ni wande bao kila twa kwate ne nuzi mbandi ti ya ina nini payslip de payslip bandi de payslip nondo you example yinga ngoza mbezo omondi ndoza kundimani mbeza lakini we ko sambeza hata na ningi twa thikwina ni ukulia hii muthi kwina katika club we ndo yo agreement ida hili hata katuelesio kwa nini yingo kwina club wende ketha wosi permit with as ingine with ani yakwa bambe wadhanu kwenda kwina bakwa chuke yo sie permit ni mbeza tona hivyo atangili 3 permit na ngoka club na mina kwina kwiwa mundu mwene club ino kwa no atumia stima wakwa ngengilile ona siningilita 5 transport ndo inayo ndo ngali ndo ina meyo with the high system ili ni ukulia kwani kunyuma ile kuiba mundu wa club we kana mundu wa club ni wa ile umweba with that what and with there two ways pay su na be mwene club ile kwa ukawikara ukawithukumeba wiyo siembesa mwangoni mashambiki mako wiyo siembesa okay ketha ndekwendaga kwa ukavangu nenge tupeza munenga genji ya mbeza fulani kwa ngunga mwangoni niyo siembesa with the isu niyo tuprifahamu une wa mbesa na kewe ose ni mbesa mwangoni akoka mwangoni akwambidia mathangu akoka mwangoni uko kuna mbandi akosa ndo make ya mwangoni mayosa mbesa ona moza mbingi ata right loan demand silingi ona getha unengeti silingi tangilie 10 example na sangili ya najemu baile kweti silingi na getha unetangilie 10 na waza silingi ya najemu silingi takana maneli daile ko kwa ndio agreement ila hili na sio si dasia free nondo inonete maybe nonete tamundu kwitwa maybe Maima Alex Katombi Kativui saingi maenda kundu mekuno nini amana kwiwa entrance ni free like mukaiba mwene kilabu yu with the and twas example I vete mbeza na you know na you majambi wala manuza nimo mekuka bezo ila mekweza kwepa moka manyobu kilabu wala mundu usu eoka ezai bata silingi manele atona kukana ngilio mwe na wakana ngilio mwe ngilio sio mwe enywabu ona yu nundu walikaba ya club no mpaka onywe urono nywa ngili muima majambi twaje mujambi kionde mukala mundu akanywa ngili isu ni faida kwa mwene club with embetse isi andika direct kwa mwene club with you advantage hayo kile choke da advantage pena faida mundu mwene sales ya mundu sisi okela muno sio kila pio
sio kila biondo mundu na ino free kana mandengili ya uthio tunu ile uthio kunda nimbezia na ni maneli mando azu mano ile ethi kwipomo na je kala kuze ndeke ndo ezo nyumbu kila lakini yake wa free manda aja manda tintangilium ethi kutumia now ni mwaminana na jamaa usu wesio hivi hata mbandine ya ndalani ndalani tuamini na mimi yotoko mana mwana usu na mimi musi ndalani ni wangu na yezimo ndalani mwenjoi wa kadhambi wow angu na inomba kwanza nakala no mamusi na mukula njau ya ambe kuena na basi ni no mukuna okailobi yengi tu kwa hizo kokone na sibo ya dala namba tailobi niyo amu wa gele ni ona yo nomba okala kasomba ni twekala okala mwekala na alama jamaa no na zimoto ye konero kusija na enewe ambe we bana mwe inyo nomba be ndo didia ndado kumindoke yani yo 90 hadi mololongo na eda mololongo ni mweni pyo ona ndibano nisi mololongo ndo bese eda ndibeza iso pa kuna the river tadina mwezi wa mololongo ro ade na yamba ndini na ligamba ndini na hado kwa miaka mingi almost 4 years kuna kuna solo solo na kuna rhythm yindi thibunalo na kuna rhythm na mabuna ambe yoko na bass na bass na ambe ya kuina solo whether solo ndimize ndimize mona ndi na stick buna nege abiti iwathi wiba wa mundu kwitwa mwenje wa iwathi wa kuambe ukuna wathi witwa moi wala moi wani nini ni wako lile ridi mwa wathi usu zita usu akune ridi mwana one twitwa muko muko kwani athukuma muko studio recording yani muko no ukunite nini ya ndalani muko akunite mono bingi mono volume 5 6 7 8 9 10 11 mpaka 12 ndio kunite izonde studio recording lakini sasa yuna kunite wambe biwe wathi na yuna kunena mbe yo wow wathi wera wa moi yozu kaze ka moi ende wathi usu kwenda hata ko warazia wathi usu kwenda hata ndi mwenye nikiasani wa nemose oyo wito temo iyo muwakitu tenda kona mandeyo asasa ngite nino baka ikabuna wenda huyu woka wakuna yuna likita mwana usu volume 2 bandi nesu volume 2 F3 na bako mpaka apika volume 14 niyo kuma volume 2 niyo baka volume 14 uko nia mwenjoy niyo wow na wesa kwezi maana ngakola iwo ka uno kwambo no kada bika volume 10 7 buna mbokola na kola ne kalanga life yeto nasioka athukumanga nye baje twathukumana baka lakini ona ndepo no ambito studios aingi ona nde uthukuma bandi isu kathigo kanengo mindo eto kabelo ngarekodi ingamo rekodi yokendo ndi bika volume 12 14 ndi namanya na you wesie kuamua kubingwa bandi ya kwindi kana wesie kwa bandi yakwa na kunie ne obukwake na kunie wathi wa volume 1 ni pa kwake na kona na nauma na jari maisha mayama na si sana you andwala twe andike mundosi waku ndenda maybe ukwika kendo kendo the same na kelo kwika na kuyasia bano wathi waku ambe wakunie bado uyo ni bwage na thukuma bwage ndikona ndaiwa manyia imo manara ndamanyira ngani kia gwazi ndi ndengezia otaku na you amena reaction ile hata nzugu ndeka undu ko mwenjo ndeka undu hapana mwenjo itoma ngoko ni asimu ikenda ise kwithia nona kutumia suba wao munde ndeka undu na thukumi kwanza na thukuma mjengo winda hii na thukuma mjengo nomba nyambeza na ina studio na record na umamba ndini na merekodi no mamba ndini
Uma bandini ya mwenjoi. Nambe nekianga mbandi yaema. Izi ndina support. Yaema nasio kenge pu. Yaema nekala nezo kuna na ina kuna volume 2. Baadhi wetu kine kiko mashambi kalibo. Kine kiko chunga Madah na kuna wadi uzi. Na kuna wadi uzi ni wana umia. Wadi wetikileka wedi kanu mandi yazo zo kabwenge. Na yule ugolia wadi wako na wadi na wetikileka wakwete beso immediately kenda wa muume kana kwa endi yata na ikiona ko ni nuziko ya audio na wombeza zo kio immediately nundu na kwanja ina kwata mbeza na didi na kwata mbeza nini silingo maana silingo ngilio umwe at least na wadi uzuwa mbea kweta mbeza twende the break banini alafu twasioka by the way tukwitha twende na mundu kwitwa Madani ukwitha aende no tunenga story yake ya ulondu wesio yethe ya bala ubikete mudanyani wa umuthi so mashabiki maitu tuthi ba yake ka social media accounts itu Twitter EKAI TUNEENE tafadhali ethandu subscribe itemba itu tuthi ba usubscribe nikenda wese kwithia by the way tukunite maundu onesa mashabiki maitu ningona mundu kwitwa sio mete ekulia ngolelia mauta kana ena kiveti mundu kwitwa sio mete mauda no kwitha aisongea mokuliasu twasioka twauma break pia no kwasia no kwenda ukethia mashabiki mambondoni aya mbondoni ila ya kuekwitu kuya kundu kwitwa muingi uendete muingi ese mashabiki maitu make mambondoni ni wa makethia muno o makethioko so mashabiki maitu mambondoni ni makethia ni mundu kwitwa sio mete na pia kuma studio cia EKAI TUNEENE pia ni twamukethia pio so mashabiki maitu twendo the break banini alafu twasioka by the way tukwitha otui tuimanya o story ya mundu kwitwa Madah Poliku so mashabiki maitu mwekathi basa twikalani bamwe ngai amwathime muno cheers.